ميديا زاروكك جروج آبای کردستانی تمنی وینا 6 ساله و لباشور کردستانی وکا پنابر جیانا خوا درباز دکه. ميديا دخواندنا هلبستان ده جهاتي و سرکفتیه و دما گو هلبست دخینه بیف جدلیوی درد کبن. گو از بیشم و دنگه من پر بلند با بشترا گوه گل من گهدار بکی ترسم بروازی بکه جبريا جو اعمل بين جهة ديواري دروا بخينا انصانا از ترسم خيالك شخورا تشيكم وكا جنتا خضواندا واستادا هالفرم جبريا جو كابوسا برد خيالي من دا انصانا بباسكن ازادي وكي كابوكي ديجا عزمالي والله تخودا از نويرم بفرم جبريا جو مبني تشيرا خوش عزمانا بينا خواري انصانا ميديا دي دبستاني دا بولا يكيا و دايكاوي دبيجا دماغو او دچا دبستاني بهوالي خورا بزارابي سوراني دا اخوة. ناوي من ميديايا عشي هالبسي دكم وشعركا وقوراني اوانا وعشي داكم دكم ولقر بابا باوی ميديا دبيجا جبركو او ساعت چار صباحان حتى چار ايواران دچن شغل او نما كارن وكا بري گه بدن ميديا. او جعولي دلسترانا گزاري ذكر برور تلفون دستيده و تلفوني گزاري ذكر دستيده 14 جرجو حافظ ذكر راسا حافظ ذكر يعني نت طولي ذريا شعر حافظ ذكر زاروك كوليلكن جيانينا هرچ قاسي روشاوان بزحمتي و دجواري دور پیچکری با لی او دکارن کن و بهنا گلن خوا سر دنیای بلا بکن. دلخواز بهلوی رو داو.